Nang don shu ke Jinkerman ya Neymar Junior bandon hakalis jong ke Brazil nakabenta ke World Cup. Bat lawan pai biang ki jing ka Champions League syaka round 16 haka bakar Real Madrid kan sahab benikun persya ia ke Manchester City klaim dadon kini ki kluril ka jongka kata u Bellingham u Kylian Mbappe u Carreras u Rodrigo u Ceballos u Militao bat u Alaba. Teperlok hatu ke Real Madrid kan la neman pelim ya ke Man City klaim dadon kini ki kluril ka jongka haka ba ansai le kai no la syai ka singi haka por siteng mit sibeje siteng bat ka Arsenal haka por katway katsan por man mit ka PSG haka ju ka por bat ka Real Madrid ka Sporting ro kumju bat hoi perlok habangi pai na kaliang jong Neymar Junior ul syak penrung kum si benta jong ka Brazil Prelis na ka benta ki kenhun ban yele kai ia ki arteli ki jinyel kai perlok ki bakado haswa ke World Cup. Kata ke Brazil kan seikun persya ya ke Fran haunehi ubnai Mas bat haka citrik u April persya ya ke Kroasia bat ban penting kena bahaya ke jaka jong Neymar haka skuad jong ke Brazil u Carlo Ancelotti ubade ukus jong ke Brazil undan lang nakabenta ke Santos haka jingikun ke Banwan ban pej bat sakhi bhayo Neymar baula fit ne bandon haka les kadba ki player jong ke Barcelona ki balaban miss hakas konlik ladaki yok pediang ya ke yellow card shibit mentakamit kindai ulamin Yamal u Fermin u Casedo bat u Gerard Martin te hoi perlok shibit mentakamit an sedang ya ke jingil ka round 16 jong ke Champions League ke Liverpool persya ya Galatasaray ke Barcelona persya ya ke Newcastle haka por shibit steng senya ke Atletico Madrid persya ya ke Tottenham ke Atlanta persya ke Bayern Munich haka ju ke por ladapi ko on page ni ki jingil kai ngalabu ke link WhatsApp haka description